Det piadang lockdown kapabarahot green zone along Aronalo Ministry of Home Affairs pen kapangdak. Kido kesong ahot radaphan ki rabatang kalong kang tibdun pu alam ki keklang. Dolamara veterinary along ningkaning ko raphoso sepen doktor lapan chokomaratum asai cheklem clay. Kardom pinipremta berta long penili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjek tha. Det piadang along 2.0 kangkir ki jutpon dok porhut COVID-19 ke sukang dang thubamajok Ministry of Home Affairs ahin pen aru ni phai pli arni pen 3.0 det pi kangkir hithi roini aphan puthap pabat pon thudetlo. Bangso 3.0 kangkir ahot orange lapan green zone along ajahakason kapajak bondolo. Sita coronavirus ake sokelong ke ong muchara dima phana bangke red zone pusi pangdak ponlo. Green zone ke pholong rimate a district along ke doke thaka tuma bangke ke doke thaka jaka chepa hello mate social distancing kachibi donanga phansi pachini ponlo. Bangso green zone along ria phan sarkar pen isi ke kroi donang jaron pathik ponlo. Halapu pini arnian ta COVID-19 ke so ke longa phai ka bepin lapen mate ke dam tang ni inquiry siang bong COVID-19 ke so phai ka bepin a district aphan ke green zone pusi pangthek ponlo pusi home ministry pen pherang ke lolong jong ponlo. Det piadang arlo ke dokado ka be pharo thoksi ra thong kebra ke thama bangke red zone lapen pharo ke thamra kreser ke ba district abangke green zone pusi union health ministry ahin pen pangthek ponlo. Tangte green zone along riaphan kopipi lo kapajok pon lapen kopipi lo kapajok pon pe arjuponik sinang karbyang long life ke langara doan. Green zone a district arlo horakulat lapen kove ke choakulat abangke impupon lo. Sita fit truck anajak chepa hello nangji lapen kulat along bang phopen anpar ke ching somlong le. Se kache langa hem outpatient department mate OPD lapen dowai ke jorakulat impupon lo. Bas chelenglo sita phan phokep an sikedam ke banga tuma phan thapon long chotpo chote ki chophe joahin saideng ponlong lo lapen agricultural ahormu hortar ke thon ke ban cho e cho somji aphan lapen bang so hormu chojor cholang ji polote chojor ponlong lo dihina mo anat sitame banks non banking finance companies lapen insurance impupon long lo rehingame lang kang therasai lamrehing internet lapan courier lapan postal service atum ingpupon lo halapu green zone along kang pulong lelake adhoram tin kardom ahem church masjid lapan mandir mate kardom kardi ahem kang resek ingpulong le rad along klamalong ing thok tablong le ningkan thokya brapho arta lapan oso jopa thebom asar pimaratum akenang sotpan anparke hongchonong lelo schools college lapan kapra kacharle dim seke kipia dim coaching institution do anta ingpulong lelo hotels lapan restaurant ta lockdown isek ingpulong lelo rat kaching room adim mate lamarjan kelang hem shopping malls gymnasium sports complex ta ingpuponong lelo hamphang rat charyasong jutang jubat lapan rat kaching room hai hoi tap padoponong lelo pusi bharat sarkar ministry of home affairs asai campaign pangdakpon news desk report karbianglong live. Det piadang along kangkir klaka jok ki ongdong arnibang kachong dachot arada tumate NFSA aloka via tumaphan Karbianglong Autonomous Council ahin pen tangka suri isya kerap ki pipon na tangka a constituency tin along ta palipon lo. Kido ke song ahot kerap ki pipon na tangka along ta kachopang limdun. Det piadang kangkir klaka porhut ki cholong le arada phan akerap ki pipon na tangka suri isya along ta phan phokeban kang thandun. Lapuson ke sunga porhut ke cholong le arada phan kerap dunji kalisi avisi ingsip dun thurong ahok lake dhansari constituency angkangarlo wopong temung sarkari rong asar arong arada phan chongthoi chobai pensi claim ponlo sarkar pen nang kapale abangke ki dupna atuma phan suri isia tangka nang pale sita rat along kapale abangke pharo phovet si pale ponchot suri si ki pine yadim ta pharo pho si pichot haro pho beta pia yang tonle ki pipon ta kali so don kana phandong paisa na lu dun ne so pu thak dun chini tung du
tangte lapu an rat ki sunga hot kang tip dun lapen rada phan chong thui chabai abang phu sing killing si rat ki sunga hot ke rap kapalia tangka kang tip dun abang phu lo pusi rat pen akoiwan inoda phan ke than lake job card tangka sikewan akapre ka phan ke than lake NFSA card ka be ki duka rada phan ke rap tangka lopu abang phu tin phan ke than pa pregnancy rada phan chong thui pon lo pusi sing killing phan wo phong timung arat pen akoiwan Pamasi haru phovet sita nang lipi pedelo job kara poisa pusini tumhan ge nang than rong lo hang ano tin phansi ki than ka prek lo hang dun be ka bang lo ki tu tangte lapusona rat ki sunga hot rada phan lapuson chong thui chabaya bangphu singkiling aphan dhansari MSC mate Karbianglong Autonomous Council EM Pradeep Diphusa pen langding puma News Desk Report Karbianglong Live Dolamara Veterinary Doctor Lapen Chokomar atum asai ka cheklem clear jok non malom longhong abor ki thura por hot longhong ka chopang rangatum kisungnang Somendar angkang corona war pen kachipa jok jia phan ki hangjo por hod longhong ke sota nang ke klang thura ga jok longhong a ke cho lapen ka chopang rang dara khai jasmet inglong a so karbe khai tum ke corona war pen chotkali longhong ke so pen sitame ka phere me me por nang le roklo lapusona por hod prekja mahawar along ke do veterinary doctor lapen chokomar atum ke longhong ke so pen ka chere lapen kapajok dunjia phan arong along humri dam pen seke ki pi pen chenglok dowai hai hoita ki pi awar sai dengpon bomlo bonta dolamara veterinary a doctor lapen chokomar atum ke asai ka chiklem ple darajok dolamara hawar longhong ka chopang rangara atum dowai ke long dunji kali kedam tang ning kaning ko rap hopen sai hemanta chidambang we pusi chirok tok dolamara rat atum pen nang pachini don Lasi Prabjin pen Dolamara Veterinary lapen chokomar atum mithang asai ka chiklem jia phanta veterinary asai kamai EM aphan kachoningri padopon Dolamara pen RG Sarong Par Karbianglong Live Bersingki amondoli kaparlo akhiadat ke domu charatum chirung chirek se mithang amekaratum aphan sanghana kerap ki PSI kedeng Corona war penajok det pi kanker klaga por hot tangka maha ke do tum sita kulat ka bia jok kachonam abar sai kadure lapen ki duk par pe gara tum sanghan kadure por hot amri constituency arlo bersingki amondolia long ki theki ding rong roba sar lapen akhia dat ke do muchot ning ke me par pe abang photum chirung chirek se amithang amondoli angkang along ke do ki duk ke lak par pe gara tum aphan sang phiroyathe ingti measo sabon lapen ki chojang tho ke rap ki PSI dengpon Dak bersingki rong si sakuri aso sakit do tumpen tum chingrum si tangka sab sobet setambe tum chirung pen la thang ka bepin chongdat atum aphan sang la pen ke alu puru yathe jangchu sabun he hui tum choron polo kadu ka ve rong si don thokner kep arada phan tum la sakuri ki do an tum posa chirung pen don thokner kep arada phan tum kerap sab sobet setambe nungla lockdown ise ka phan itum pajil polo News Desk Report Karbianglong Live Singhasan Constituency Arlo Jilangso Ramteron Arongarat Ahokpet akirab longlong le kapatini jiaphan pherangke abitung ka homridam se Ahokpet alam the patini ponlo Corona war pirthe dang kapati hornot tana jok det pi kanker klaga porhut Singhasan Constituency kaparlo Jilangso Ramteron Arongarat atum non puta sarkar pen thangnat akirab long le langpu social media long ki klang aputhak karda kapatini jiaphan pini dipu pen pherangke abitung atum adima longan ka homri padodamlo Lapusona por hut Jensing Teron polling station amai phu bolon terang lapen BJP mondol akongchun bang Lawrence ronghang atum nang kapachini dona tengke kedam tang jangmi po ni phai krepli arni langparpan polling station kaparlo Ram Teron manai terang chungkreng ronghang langparpan angbong Teron lapen khasi arong pangrom pet pen rong thok pen don pressure care thok BPL card kabia tomaphan sang hana kerap pipajer ponno La sopor hu Ram Teron arong arara phanta piponno Bonta Ram Teron arong amekar inut abang thi ka sangrong pharpi atumke kido palong ka jampena jok amen ke thaponong le derajok piponong le derlo Lapen hongbari in hipia banke chungkreng rong hang arong ki bipon ahot chodeng dunong lo pupena jok Ram Teron arong along Teron ahot ke amen thapon pe detlo
lasi nona phoi aru achiklo sangkeron ponche hotke BPL card do avet noma phanta pipon labjipu karbeng long otormas council pen kapang dak pona tengsi kido ona tuma phanta keron ke bak pachitang pon popusi nang pachini don pon la BPL la card kabi tumhan kiron pon pulong manglong lepilang polong bang theklong si pini dak adon hem pulong an nang homri thulo lasi lamang ge hoklo sita hola padon ni tumbang ke kelong pon tang tumlo hoi pen sia lang li tumhan kanghon kajin supon si PKP pon lo sita hola idon bang do labang ke kido palong ka dong ajok si ni tumbang hupu at tumbang pipon pobon pumalang litumhan batkok ajoy ni cholo nasi lalo alamang ke non ke bangjilang me chiklupen thot ki pipon thuji pu along mangkela ration card ki do kawi tumhan po tapila po polong mangke ni to alis bangke kadowi tumhan da pathai long lablo labangke ron relang posi ke damtang alang litum leninji pusta labangke asap so chokdam did cholo pusini tum nang litum man hoi pen report nang chipi thulo mani tum ke karta ve ajata ve kangchir kalang e ke kangchir ke tam ho pen jok sitame mo puthot ke bang thuji lang ason ke ni tum phan sitame nang lang pon thapusi sara tum phan sitame ni tum hin pen kachunam ji dundo news desk report Karbiang Long live Pini prime time berta ke lapon sekang toniklo domi thak me kardom